Jibo Pirtûka helbestên hevşaredara bere ya Ercişê dîba keskin ku niha digirtîgehê daye, bernamaya îmzakirina Pirtûkê hate li darxistin. Bername li baxçeyek çaya li Erdişa Wanê da ji aliyê rexistina Partiya Demokratîkan Gelan ve hate pêkanîn. Parlamentera HDP'ya Stenbolê, Hudakaya hevşaredara bajarê mezina Wanê, Bediya Özgökçe Ertan û hevşaredara bajarekê Riya Armuşê, Şehzade Kurt li ser navê keskinê ji bo xwendevanan Pirtûk îmza kir. Hejmarek zêde rûnişvan jî alaqayek baş nîşanê Pirtûka keskinê dan. Pirtûka yekaniya keskinê bi navê Bênder ji aliyê weşanxaneya Stawê ve hatiye çapkirin û wê berhema xwe digirtîgehê da nivîsiye. Keskin ku bi Kurdî nivîsiye di helbestên xwe da piranî hestên wekî hesret, tekoşîn û hestên digirtîgehê da nivîsandiye. Xwendevanê bi navê Şenol Balî ku helbestên keskinê pir ecibandiye derbarê wê da wiha got. هم عمر خوی تاک کسی همچی تکوشری خوی سیاسی دوی پرتوکی دهانی زمان تمام نویجی بندره اف بندر عمر دیبا کسکینه یعنی پچکتی خو حیانه یا خو یا مالبات خو و یا سیاست کتی دا خبات کریه تا تکوشین کریه همو باوی که زلال آوای که هر کبار آنی زمان بعد هر وها آنی زمان کو برهمک به قیمت در کتیه هوله و پیشنیار کر دا کو هر کس و پرتوکی بخوینه. طبعی یالی ادبی دا جیگل کام هرهنی که خبر بده. وقت مگوتی بخو سرحدیه بزمانه که سرحدی او هوا کهانندنه. هل بس بخوشی دماغ مرو دخونه او طعم سرحدی بوینه دیده. هر وها کسکن دیدیروکا Ercişê da cara yekê hevşaredara jin e ku hatiye hilbijartin. Jina bi navê Saliha Bilicî jî destnîşan kir ku li gel hatina keskinê li bajarokê jinan zêdetir di nava jiyanê da cih girtiye. Rastî dibêjim ya dîba başxan hareketa jinê daxist. Yani dahol rojdan nevî de xebata jinê, adalata jinê, dürüstiya jinê jin dikare bike yani او فيسبوك يوم تقول ام جيت كان بنا بلديه باش ام جيت كان بنا بلديه ما سياسي جبروي يعني تبجم يا هيزك جنا يعني جناجي خدا او هيزاديت يعني دبا باش خند كاره بك ام جيت كارم بكن وي شكلي صار شيء باشتره بس هجای گوتنه کو هفشاردارا بره یا Ercişê دیبا کسکین د سالا 2015 da به هنجتا اندام رخصتنه هاتیه دستسرکرین و دیسا به همان هنجته جرا 13 سال ceza hatiye birine. Arif Aslan, Denge Amerika, Wa.